गाइस आज म्हाका प्राइज मेळटली हॅलो पीपल्स आमची नेसान टाकाटाक टिकटॉक बी गान आमची आज आमी येयल्या टू द युनिवर्सिटी कित्याक आज आमगेले एडमिशन घेवन फर्स्ट टाइम येयलो तें चित्ता न्ही 2 वर्सां केशको वयतली काय म्हण बट चोयता SCA ISA डिजर्टेशन कोत म्हण आखे रात फोन मल्टीटास्किंग कोन मडगांव सोन टाली काम पावत म्हण 2 वर्सां हुंय सो हुंय गेल ती कांय कळनाय मरे आनी हिंगा आसतना आम सगलें केलें आसोली रोडी हिंगा थिंग गेली हावपाक गेली रेस्टॉरंट ट्राय केली बिचीचे गेली क्लासीस बंक केले बसीन वचपा शिकवली बसी हाटल्या दावली आनी ओ माय गॉड चॅट GPT यूज करपा आम सामकी प्रोफेशनल जाली आनी लास्टली युनिवर्सिटी येन न्हू म्हाका सामकी 3 बोर वस्तू मेळ्ळे फर्स्टली इज माय 7th शेड्यूल ग्रुप सेकंडली हांवें ब्लॉगिंग स्टार्ट केलें वेन आय वॉज इन पार्ट 1 सो फार द जर्नी अक्रॉस दिस 1 year has been so good and thirdly obviously is my master's degree Most number of posts on Instagram. Okay guys आज म्हाका प्राइज मेळटली thank you मुगे 2 झाले guys and with this we officially end with 2025 comeback 2 years with them has been really nice and you saw that vlog asali felt really nice with their support other than but ती येताली and swella missing us and felt really nice being with them and thank you so much guys for this amazing videos and thanks for watching bye bye